Hai menaza klum yawang ramenen micro keuzi kreuzi di setting kum chana zeng kai semadai hama mai ting chua kiderin sa paulia ga radli India ramgu Prime Minister Narendra Modi benai Nigerian kedegu President Bola Ahmed Tinubu kage znai krukyu zikruzis na takmai ge Abuja Nigerian kedege na ngo kampau dile izaka chudile chuna tinge India benai Nigerian kage ngo puina kete blam gene The India ramgu Union Home Minister Amit Sane Senior Security Establishment Officials meze Delhi genen znai krukyu zikruzis na takmai ge ngoluze chuna Manipur ge kakle blam gene zai kakle be kachi be pet kakadai blam gene hero bam dile izaka chudile zainmai krukyu zikruzis diset hamamai gedu Manipur ge kakle be kachi be pet kakadai blam gene hero bam dai gule izaka chudile zai Manipur ge kakle be kachi be pet blam gene znai krukyu zikruzis na takmai ge hero bam dize India ramgu Union Home Minister Amit Shah Maharashtra State ge hanai kumting kum changna jang kaizem dai State Legislative Assembly gu election bamra bahangena election campaign bamra bze ten soni lei jesali Zane Manipur geng kimenai ko kim kage kaklebe kakbok pepet belam ge state gu government ne PZ ning tingge zetun so chilak zai kaklebe ka hachibe pet kakdai bizigene National People's Party NPP mene Manipur ge Chief Minister N Biren Singh kyana BJP led Manipur gu government je ka hro begine rota rahange kamke ga indle je sali zai Manipur ge BJP benai state gu government je NPP me ka hro begine rota rahange samro lu bze Meghalaya gu Chief Minister benai NPP mene National BJP President JP Naga ge pechangai dele izaka chudule zai Manipur ge NPP mene BJP zane Manipur government mizaka hro begine rota rahamge kamkyu ga biza Chief Minister N Biren Singh ne nakha Manipur ge kaklebe peblam ge PZ tingyu chilak bizigene le zai Manipur ge NPP gu MLS medu minna hangsnala mile acheles du naka Manipur ge NPP mena BJP mizaka hro begine rota di jabnus du madu BJP mahange kaklebe gale daite bebine lo designa chuna NPP me Manipur ge BJP mizaka hro begine withdrawal to nizabnus du BJP ya majority du angki zelari le zane Manipur ge kakleb lamgene BJP mgo MLS mina hangkreuze squimdu Manipur gu government kangane punita bampong begine saura hange te zelali zekachule zainaka Manipur ge BJP mgo MLS mina hangkreuze squime punita bam gene saura hange te beza Manipur ge kaklebe ka chibe pendo dai zai mina hangsrok chadi mgo chai pum ngeu ki gena ngodo zai Manipur ge kaklebe pet kakdai blam gene zemnam ramne MLS miki go achebe bizigena le zekachule zaine Manipur Zirbam district ge relief camp gene kukim go hanam kyangna spai mene inkime mina hangsrok chiporo ge puinung hangchom jahna poine mina hangchom janim tathim go chai pum je Zirbam district Bark River ngeu ki gene tati beri mai zana kamai ge ngaudole zekachudele za epolam gene kime ki bam Imphal West district du protester je kimra map nuira taksang je MLS me kirames du goze tu kan siadele za Chief Minister N Biren Singh ki du goze tu siara hange kali zekachudele Zane anuina gamugo gadai pipen chirab lamge India ramgo government mezengo kampau bege chunarya kachang baten chimhak Ridi zai kolakti bizigene Anasian IM mene hanamme tadai drahang dung bei bizigene Nagaland go cabinet gene negotiation ngo kampo map bokna amje close changbuita na ngau hadora hangge kamke gaidle je officials menen znai takmai ge sale zaine anuina gamugo gadai pipen chirablam gene kakle blamge Delhi ge India ramgo Union Home Minister Amit Shah jango hado jangom por hangge Nagaland cabinet gene delegation me the Chief Minister Nifiru Deputy Steer Ziliang Waipeton Aime
micro kyu zikruzi diset mamai ge tetkuli zakachudli zaina Nagaland gu deputy chief minister tier zeliang ne saja moiwane bu statement ge lepet bamai ge Nagaland cabinet ge du ro meeting bamlei zakachudli union home minister Amit Sabnai Anisian ayam ge leadership pum zangom por hangge za anui haimana chi rahangge anui nagam gu ge pi pen chi ra bam ge na ngom por hangge na indiaram gu center medage Anisian ayam anui nagam gu spy me tingkum chang ke za high squeeze rex squeezes na kum ge ceasefire te di ko dele za te chi rahangge na tingkum chang na za kreuze mnyu ka pai ke hazi ge chu mai ge indiaram gu center manai anui nagam gu spy Anisian ayam ka ge framework agreement jidu sign te kyu di ko dele zane ket ge anui nagam gu spy Anisian ayam mene anui nagam bam le ni ge anui nagam hangge chamchei bigene happy pai flag banai hingdi constitution ja ki dele ka gane chiz du indiaram gu center mene pe rahangge pe mak za anui nagam gu dei pi pen chirab lam gene ten chirab gu final solutions du ri di dele zane anui nagam gu dei pi pen chirab lam gene ten chirab lam ge ri di ngom po chu da rahangge du kamak zane ma du ta te ke bidu ngap zigene pakage Anisian ayam mene pnigu statement ge nam meta dai drahangge kakdung dele po zigene Nagaland go cabinet gene Anisian ayam ge siteme leadership manai indiaram go union home minister Amit Saja anui nagam go dei pi pen chirap lam gene karya tinchi mak zebambe kakhleb lam gene ngo hodaw jangom por hangge kamke wali zakacheli Zane ka chagrangkang giki hagate tiblam gene Hyderabad banai Odisha police mene roluze Odisha state Badaman daruni kloge joint operation to begin te tibe kamaya katumba puki ni blum gene chagrangkang lang kaira gumze lupetli zakacholi Zana Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi gu government je ngi bam dinama du sang sing plingine ta jate wangchang ramale je Delhi gu Transport and Environment gu Minister pe Kailash Gehlot nen janai takmai ge Aam Aadmi Party AAP gene sauner hangge bu tender resignation je pegai le zakachudli Zane gede regem puimi hello ilang beka gdagbe hanai kum tingkum chana jeng kaijamdai lorax na jakachum Miss Universe gu hato hi je Denmark gede gene beauty queen busy Victoria Kizer Thelvik ne duini dele jakachudle zane pakna be runner up ge je Venezuela Mexico Nigeria zane Thailand ne duin le jesali Zaina Assam Dima Haso district ge kanta betting kumge ge dibe loket wong be long kai CM Cup prize money football tournament hanai kum ting kum changna jangka jam daigu Znai kru ke zikruzis na takmai higi ge Blue Hill AC banai Evergreen Club maka ge final kanta bige Blue Hills AC ne Evergreen Clubs me hangge goal kachom kai je Evergreen Clubs me je Blue Hills AC mena hanai kum ting kum chana je khajem dai long kai CM Cup prize money football tournament je ngamte ti dele je ka chedele zaina market gene rangchiga dai je agu microphone sia di bizigene zai loket gene lulap je luchilak bizigene nakadu microphone kai magje recording te bizigene nangni kangking bige seunchi magbe seusia be ningni lungong changmak ba bam gudle chipo jigene agu microphone gab jigene hegigu edere insa jedulia rahange changla gudle edere insa pin do ta jebam rahange channel subscribe to lo zainang lungong changba bam zaina like to ga lo zainang selu be page nang kangmadu selu rahange share to ga lo bigai zain kinga nim le ne je thodle hai mana zaklum